Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur pero ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nak ndai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kasroba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district. Ki jingshanya ki jingkermen kan san bak ki jingai no sha ki bamla ban ui hapdeng kapor ka jingbam poi perkhat Henry kum ki breu gi shuhun baro ha ki jingpenyaj chung bana jorong tam ka jela Meghalaya baro ka wei kala sngau kandet aden blayo sngau ya ka khubor ka bamsham la poi perkhat ba kandet member of parliament ka Lok Sabha National Constituency Dr. Ricky J. Senkon ulaklat no anen kamet Singpalei ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Jayau Shillong. Katkum ki khubor bala yo Dr. Ricky J. Senkon ulalik bani lekai football bat ki parlok ha kajan met Singpalei ha kamadan ye lekai ke badan ha maulai moyong. Kat ba udang ye lekai ulak klon kansan ha madan. Markum tahi ki parlok be ye lekai lang kilapan kit no yu marmar sha moyong community health center CHC berkam haden lapan kendrian no marmari u sha Dr. H. Gordon Robert Hospital Jayau. Wan lagi doktor ke hospital kila persyang barok kat bala Andre Hagapor prasop arbaje menmet kila penbana bawa Dr. Ricky J. Senkon ula klat no nakani keslah pertai. Kajing klat no Dr. Ricky J. Senkon UMP ke Shillong Parliamentary kelalong sisa kajing duk ke bakrau ia kajai bendreu baja kajelahi barok kawai. Nyar ban syam komunio no ilam ubas ngoret ubabej bat ubayu I jengai. Kajing klat no kajong u kalapen sosi ikpai ba ibala kersyan u kumju ya kajelahi borok kawai nomor syam lapoi perkhat badai ha kapor ke bempoi perkhat ye ba unsi no sendat jiki baing hasam kajai pendreu kaptam ya kajela ka ba udang dei ba ban yalam.